الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارزقنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تقدمنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب يا رب ممكن رحمتنا biz işlerimizi oңшылыйт, ya izgi maqsadlarda yetiştirishtir. Ya Rabbim, yalanga şeýdeten kişilerini, ya Rabbim kiyindir. Şu bizim azmı köpün bolsa da bizning işlerimizni kubayt et. Ya Rabbim, ya Rabbim, yalanga şeýdeten kişiler bolmasın bizning dünyada, ya Rabbim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا صلِّ الجنة فردوس ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Gökler oyaz, dünya emin bulsun, ağırlıklar işi kalkmasın, şefkatli bulun. Bir gün bu turmuşta şatlık şeşip kaygı kurmasın. İnlerine turmuş ağırlığın ko'tarmasın yalnız analar. Ata-ana tegizligi bilen par qanatlı o'ssin balalar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli qonaqlarыбыз, qadrli abilarыбыз, opalarыбыз, abilarыбыз. Bugün bizning shaharibizda yana bir proyekt boshlanib jibara, start ala. O da bo'lsa bizning vaqf uyushmasi bilan birlikda hamda zakat fondining tinchlig'i bilan shunday bir yana bir proyekt boshlab jibaramiz. Shunday bir binoda ağır halde bulgan kişilerge yardım etу niyeti bilen mana şu kiyimlerini taratu, kiyimlerini topşırу, eybirlerini topşırу niyetlep turabız. Hem de indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizne irete sadakanı matur revişte, eybet birirge irete. Şuna göre biz de mana şu izgi işni tagын da nurlandırıp, tagын da көркәмрәк итәргә тырышып, biz аны кибет формасында эшләргә булдык. Әмма башка кибетләр белән чагыштырганда, монда акча белән түгел, фақат кешенең безгә дуа кылуларын гына телибез. Һәм дә шушы изге эшне башлап җибәреп, Рөстәм хәзрәт Ошбу бинаның хуҗасы булган, безгә бик зур ярдәм иткән кеше Рөстәм хәзрәт Хәбибуллин, сезгә сүз тапшырабыз һәм дә шушы ленточканы кисеп, эшне башлап җибәрергә сезгә тапшырабыз. Рәхмәт итегез, хәзрәт. Безнең монда кунакта Тимиргали хәзрәт, әйдәгез әле хәзрәт, сез дә кушылыгыз. Нәрсе битәс килгән инде. Бу безнең Әйтеп Татарстанда әле беренче генә менә шундый нәтиҗәле итеп китеп фонд закаттан бергәләп эшләп нитеп Алла бирсә инде менә Казанда әйтик инде менә без генә бу сушмакны инде әзерләдек. Хәзер инде Татарстан буенча җибәрәбез, анда Чаллыда, Әлмәттә, иншалла бүтән биналарыбызда Казанда инде менә бу акцияны закат буенча, хәйрия буенча, киемнәр буенча Алла бирсә инде нәтиҗәле булышып бердәм булып анда безнең эшмәкәрләр бөтенебез дә бергәләп булышып менә шул социаль вопросларны итәргә иде инде бергәләп.